Nasi press conference se ipana kaujab se maruina CMG secretary and Joffrey na sign to butong na man bahai batai tarik ta thokpa order mada ki militant sing chamapan amu kuntra gi block semaga changkhre haiba na chimba hai bising se well trained oiba adumba puni haina haibagi ama social media amasung manipur gi channel kharada koi haiba thengnajare media sing da sudum khar phongnare chief minister na koi gi sigi matang da government da SOS haidi magi sensitive information sing pi dana au kharbra haibagi wang baw newspaper impal free press na sing da hangi da हाईबसी अतोपा सिगी मतंगदा पाव पीखिबा टेलीविजन चैनल अमना हाइरो पाव सु चुमंद्रे हाइना मुख सिंदोखिबा लै हाइदसु कोई ताजरे कोई यूजरे लैरबो फबा फमदि मे सेप्टेम्बर की तारीख अमदगी हौरगा कोक्थुक्ता अखोगी जोनदगी थादबा बोमन सिंगबादगी सोकबा पिमचामा सही नौरबी मौनहा म सिखिबा अमुक मोयांग हानगी मणिपुर की इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अहम श्री कोयरेंग की मयूम मक्तदा लॉन्ग रेंज मिसाइल पोखाइबदगी आके राबई कौब चाही हुंद्रागा निथोय हुंदोय सुरबा मी मसु लैखिद्रे अदुगी मतंगदा सिनाम कोमदा करीदा मखल कयागे खुलाई अफब पाइबसिने अटैक तौबदगी सेप्टेम्बर था मनुंगसिदा लांगनरिङै मरगसिदा सिगुम्बा लेटर अमा थोलकपदा सरकार की थोलपनीना मतम चाना तारीख 13 थोपा साइन तब लेटर से मागे डायरेक्टर जनरल पुलिस पीरी ओपी इशू चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर सेक्रेटरी एडवाइजर कमिश्नर होम पीबन सिंह पुनमसे थाजनिंगाई होइबा सोशल मीडिया थेंगनबका थाजनिंगाई होइबा हेबताय अयेंगसिंगना मसीना मरम होइदना तारीख 13 मणिपुर की कसिन कोयादा फ्रिंज द लेबा ताइनदन लेबा सिंगा ताइनदन लेबा लान तोइना थोकना लेबा मफम सिदा चरांगबा प्रजा मयाम अमुक हन बंकर सागनरक्वा खुदपु सेमदना कनोसे लाइफ इन प्रॉपर्टी कन्नब होनबगी इनोट मला मरक सिदा सिगी हौरफम होइबा ऑर्डर सिगी हौरफम द चीफ मिनिस्टर की ऑफिस अदुगा श्री एन जोफ्री मसामा पुलिस की डीजी की ऑफिस क्लैरिफिकेशन ए सुमाइना थोकना थोपसी साजनबनी मसीगी मथक थिगली सिंपल कमीशन ऑफ इंक्वायरी तौबीगरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तौबीगरा नत्रगा थंगी सेंगना मसी करिगुम सोर्स अमा फंदगे श्री जोफ्रीना ऑन द एडवाइस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मागी प्रोबेल यारगा थारू रबरा हाइबन सिंगमा यामना सिंगनिंगाई सिक्योरिटी लाप्सेस अमा लेबो दौना लेबसे नुंगाइतबदगी कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक इंटरेस्ट ता वहंग सिंह से थमजबने परमसि तवैदबा हाइबताय तवैदबा गवर्नमेंट ना यामना मतम चाना थिगतना हौजिकी नुंथिंगी मतम नुमिदांग वायरम यौरकदो मतम मसिदा सरकार की मचिंदगी प्रजादा सेंगदोकमा मदि मथौ तारमबनी अदना मसि मतम चाना सेंगदोकिदबा सरकारना तबक पाहितकिदबा मसिगी सोर्स असि अगरना होनदबा नचिंबा करिंबा मसी फोर्स तौबा साजनबा ऑर्डर म ओरम तारदी सोशल मीडिया हजिकती साइबर क्राइम गिसो यामना एक्टिव ओरबनिना मसाइना दुम फाबा यारे हाबिताय मनदि फेसबुक पोस्टिंग का आदा खुद का फाबसे मयाम दुम खंगबीरि दुम होइना लोइना उरबदले हाइजरिबा अदना सरकार ना थेंगना मसिग मतांगदा क्लैरिफिकेशन तौदबा अमुजु सेक्शन दना लेबसे कोइ नुंगांगबा अमुसुंग मदि कंडेम तौबा फोंदोकसे सिना कोई फर्स्ट पार्ट नहीं अनि सुबदा नरंग यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ना मोदी 3 की सही चाम सुबा नुमित की मरी लेना 100 डेज की सुबह नुमित मणिपुर की इशू से मीडिया ब्रीफ तौ मीडिया ब्रीफ तौबदा नहान अंजू की फंक्शन चीफ मिनिस्टर ना हाइगेबा अखोगी कनोगी से वारसी कुकी सिंगी मथक्ता तौब नते
illegal immigrants drug ki mayo tinahana thambigi ngarangi Sri Amit Shah ki statement so yamna manarap oina dum chali drug ki wadudi yaude aduga root cause punamaki horapam oiba illegal immigration si check tawna ba hoje pauda mamari matumda tawamba kilometer tara amag handaki kunnamak hapuga kunchagi stretch amman loye aduga another lemhori 1500 or maybe 1600 haib tai adugi area du punna khana bo honari haiba ma hai adum encouraging oi aduga kanosi crisis ase lotion bo hona bada hanadi sarkar anu wasap ganda di hoi cha magini manung da manipur ge crisis lotion gani na indication p ke bani promise mati taw ge hoi lotion gani no mai ge adu chama subama tanda me am khorang ngai na ba matam sida amuk ino no na road map semba hore aduga maitai amasung koki gi leader singa wai sanare haibi dialogue chathare sida ekhona si matang da ni congress party na thamjari bese manipur gi huji oiriba crisis da dialogue se group ani gi leadership karam bano but stakeholder haibatai peace lagna bo hona bada group magi nakanda group si masing yam re koi tampaki da leriba group si masing yami group amata hekta wari sanaraga yaroi group puna magna yana ba body ma lera kan da wari sanaba yagadabni madu yawdana tawse dialogue chathare haibse akoina thajada bai tai ground work uda bai tai manipur da bharat sarkar ga dialogue hore haibagi ground da kari mami ta bage haibse koi ta de na lojai adumaina atop group idasu adum phawangani when the dialogue chathabagi mami laite group ani stakeholder identify tawde transparent oide home minister ga sanari ba bharat sarkar ga sanari ba dialogue tongnori singse karam bano body no hai se am clear transparency ma people three in a congress party na demand tawri marandi ata through hanjala ba iranga sida kana na kari tawri ge loina khangar ba stakeholder hai badi ida khud thabda kari da yauri ba masa defend tawna mo honna ba punama separate state kana na tali karamba elected members in the kari hai gi kana na kari tawri state sina kada ko sondari punama mayam se khoi khange aduna koi transparency lehendingi है ना कोई बड़ी सावा dialogue सावा सिंसे पैरामीटर ना करम गम्मा दना सरे अमित शाह ना पौना पंगिदा हाई बददी कोई कनोसी हम चिंगनाय होई बा हाई बताए twist तो वो वही कछु हाई दब नते कोई मागे हिंदी वर्जन सुदुम यंग जरे ना ट्रांसपेरेंट होई ना दिल तो होनिंगी है ना कांग्रेस पार्टी ना dialogue तो पकान है डिमांड तो जरी अहम सुबह पॉइंट दा चीफ मिनिस्टर की कनो अमदा Infal Free Press da hangi amjobi nubida du da koi highway kibni foreign hand yawi haibse ene bigi kedarama phabsina ta en hai kedarsin phabsina ta e haibdima en ko mage interrogation to budi kari de phangbo oiram gani masi premature oyana koina phanja bai tai information to the maru oi aduga koina na haining budi hoji phau the police na phagalaba kola listing kya ge manungda 30% se manipur gi india ge security force amasu manipur gi police na aduga atai kanor ge security forces in season number kola de ge 30% hai na moina update to ba ano no makhal gi ak series ga no makhal gi kola season nei ai base statement mathoe manipur gi oina khabar kagos kya da ngasi du ubiri du ne hena matik saba praman di sigi material fact ikoina gray market hai tai black market da phangi ba china amusung kano ge bangladesh ki mar aswai da am market am le riba aduga akoi gi hana golden triangle le riba jaga lasio da le riba mayam na report mayam da hujikti loina phanga bani da haina riba mayam sidagi phangye ha khulai sisu moru oina dum loina hida phare hai batai adu phare bising se masida refer to honing bai batai adu home minister hai ba ka da foreign henwa manipur involved away manipur crisis tai se maru oi budi manipur state na hai gi mohota honorable cm na hai gi mohota Sri Amit Shah ge ngarang ge press conference ta chisu item mo oibum thopani haina koina khanjabane maramdi home minister dei thok ragadi wait si wat pasi
state government matam jana pau pihogdabdagi item chithakra natraga India government na hujik lairiba crisis asigi tactical oiba logistic ta haiba tai lairiba climate asi haiba yaba yadaba khara thokadona torupasida haining da tobra pangidabasi laibuk thibani natragadi solve tobda sai dialogue chathaba kanda masigi foundation mayam je sengna nainaraga chatha hodadi mapung phaba ngammoina khoina wajabagi Manipur ki interest ta khoina nungai tabi nungnang bagi khoina haibani bu Congress party na sumai nang sige tentak tawa press conference si swaidan losin jage ana thamjak